Programa Cheqanchay ñannikita hamushan qampaq. Tutamanta yupaychana. Qampaq kayqa wakichikuy chantaka uyari nuqaykuwan. Iskay chunka quinceyo agosto killamanta. Kaq Pedro hatunqa phisqa huch'uynintaq ninqanchis kay hinamanta Diosqa niwanchis Diosman chaqaychis tukuy putikuyninkichikta imaraykuchus payqa qankunamanta dakun tukuy llakiyninchista putikuyninchis tukuy kay mundupi a veces llakisqa putisqa rabiasqa tukuy mapaykunchayqa Tata Diosman saqapuna nimasni porque Tata Diosqa yanapawashunchis saqapuna pero nin payman tukuy ima problema kapusunki mana qullqi kanchu a veces wawas rabiachisunki a veces vecinoswan rabiarikunki phiñarikunki tukuy ima pero nin payman saqapuychin chayrakunapik porque payqa kashan hatun runa hatun imantachu markaypiqa imaynata t'ikata kay libre t'ikata pay cuidakun imaynata chay hojitas ninqa manchay ñañito débilcito hojitas nin payqa cuidakun imaynata p'isqitumanta pay cuidakun mana payqa nin huk p'isquta hinallata dejanchu sufrinanta tukuypaq mikhunita churakun nichu qamkuna ashtawan valenkichik nin chayrayku Tata Diosqa chayrayku qhawarikuchik qankunaqa kay p'isquspi paykunaqa ni tarpunkuchu ni ruwankuchu nimata ni mana paykunaqa chakrata ruwankuchu pero Tata Diosqa paykunaman haywan tukuy imata nishani paykunamanta Tata Diosqa khuyakun chayrayku qhawarikusunchik kay Mateo p'altapi hatunpi kashan suqta huch'uyninpita kashan iskay chunka suqtayuq kay hinamanta Tata Diosqa niwanchis qhawarichis pataykachiq p'isquta paykunaqa mana tarpunkuchu nitaq ruthukuq ni imalla ruwankuchu hallch'aqkuna chayraykupis hamaq pacha kasqaq tataykichis paykunamanta khuyakun manachu qamkunamanta aswan munasqa kankichis p'isquqmanta nisqaqa entonces Tata Diosqa p'isquqmanta nisqa ashtawan kuyakuwasunchis imasni tarayku Tata Diosqa nin ñuqanchiktapaqa cuidakuwanchik tukuy imapi trabajopi turiypi ruwaypi kunankama vidata quwanchis kunitankama sanuraq kakushanchis kunankama tiempo kanra ñuqanchikpa arrepentikunanchispa astawan payman chimpananchikpa imasni pero Tata Diosman chayrayku chimpana tukuy sunqumanta imasni Tata Diosman chaychun palabranta orakusunchis Tatay qanlla yanapawayku qanlla dirigikuwayku Señor y qanman Tatay sunquykuta haywayku qan pichanaykupaq qan Tatay tukuy kay llakiypi putiypi kayku tukuy chaymanta qanlla huk ladoman karanchawayku Tatay qanpa hina purichikuwayku mana nuqayku gustuykiman hina ruwakunaykupaq antes qanpa hina kashkikunaykupaq Tatay sapa hermanuta bendice hallch'ay imaytachus p'isquta hallch'anki mikhunitan haywanki wasisitunta haywanki kikinta nuqaykutapish hallch'awayku ama imapis faltawachaykuchu nimapi Tatay tukuy chayta mañakuyku q'atuwaykusun Jesuspi amén. Bendición kachun tukuy qankunapaq. Wakichikuy sapa p'unchay.